Hello guys, ndagusuhuje ukomeje kudukurikirana kuri channel uko bwije nuko bukeye. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushaka gukora amafaranga kuri telefone yawe ukoresheje application udownloadinze muri telefone yawe, aho ukorera amafaranga udownloadinga application. Uko downloadinze application bagira amafaranga baguha. Uraza muri application yitwa My Crypto. So dukomeze kugira ngo duhitemo account, ni ukuvuga ngo du creating account. Uko bigenda baguhitishamo email, bigusaba email, nako bayiduhaye urahitamo email umwe usanzwe ukoresha. So ubu gutyo twamaze gufungura account, baduhaye n'amacoin 100. Dukanda hano handitse play now kugira ngo turebe uko byifashe. Urakurikiza amabwiriza mpaka ugeze aho nanjye nza kuba ngeze, ku buryo ndetse ndibuze no kuyitambagezaho video y'uburyo wabikuza muri application bidatinze. Nuvuga ngo twageze handitse catalog, my games, mine rescue. Mine rescue ni game ushobora kudownloadinga ndetse n'amacoin murayabona, amacoin 15. Nuvuga ngo urayidownloadinga muri telefone yawe. Urabanza ujya muri telefone yawe udownloadinga application yitwa Mine Rescue, hanyuma uzukanda hano handitse play now, aba ariho uza kuyikinira. Yes, uyifite muri telefone yawe. So numara kuyikina buri level bagenda baguhereza amacoin, mu kuyidownloadinga bagira amacoin baguhereza, ndetse no kugenda utsinda ama level bagenda baguha amacoin. So iyi game yitwa Mine Rescue rero katurebe kuri moya yo description. Complete level 1, buri level baguhereza amacoin 15. Nuvuga ngo nidutangira kuyikina bazagenda baduhereza amacoin 15 uko dutsinze level, ariko wabanje guplaying wakoze hano handitse play now wakiniyemo hano. So ongeye duhakande turebe uko bimeze mu zindi option. Nuvuga ngo tuze dukande kuri my games turebe. Nuvuga ngo hano hajya game zawe wa downloadinze. Niba nta game nimwe ura downloadinga nta nimwe iri bujyemo. So you downloadinga uraza kuyibonamo hano, ndetse n'uburyo ugenda uyikoramo amafaranga, uburyo ugenda uyikina, areva ugezeho amafaranga umaze kwinjizaho, nayo hano barayakwereka yose uko yakabaye. So play game and earn crypto. Ubu muri kwibaza ati aya macoin avunja gute? So ayo macoin nayo turaza kubigeraho rero. Tubanze turebe n'ibindi, hanyuma tugaruke turebe hano handitse, murabona handitse app task survey offers. Murabona ko nta kintu gihari cyo gukora. Tuze hano handitse scratch it. So how to earn scratch cards. Navuga ngo izi scratch cards reka dukandeho turebe uko bimeze. Urakurikiza steps. Navuga ngo kandi hano handitse play games. Navuga ngo selecting a game, hanyuma uyikina umunota umwe. Numara kuyikina uyidownloadinge, wayidownloadinze hanyuma bagira amacoin baguha. Nuvuga ngo nanone muri catalog, nuvuga ngo ni ya game n'ubundi bari kutwereka. Uradownloadinga game bakwereka, hanyuma uzukanda hano play now muri kubona. Wayidownloadinze ntago uhita uyikina, ahubwo uraza kukanda hano handitse play now kugira ngo ube wayikina, cyangwa se uyikandeho play now ugenda uyinstallinge muri Play Store, nabyo birakunda. Numara kuyinstalinga irajya hariya. So dusubiye inyuma tujye muri invite. Hano ahantu ushobora gutumira abantu, urakopiya iriya link invite your friends win money. Nuvuga ngo uraza hariya hari utudirishya tubiri dufatanye nka cube, hari uhakanze ukopiye link yawe ukaba wayisharinga inshuti n'abavandimwe. Ushobora kwisharinga kuri WhatsApp, Telegram, nabibona hasi. Ese nintumira biragenda ute? Nutumira urabona amacoin 100, ndetse n'inshuti zawe zibona amacoin 100. So referral history hari naho bawagize. Tuze hano redeem, naho tuba tugiye kubikuza. Murabona ko dufite amacoin 100. Uvuga ngo aya macoin turabanza turebe, ndetse ese minimum withdraw nangahe ayo dushobora kubikuza. Gusa ariko iyi ni application ikora 100%. Coin 500 zingana n'ama USDT 0.05. Iki ni igice 50 cy'amanyarwanda. Coin 2000 zingana na USDT 0.3 300 y'amanyarwanda. Coin 9700 zingana ni $1 1000.
coin ibihumbi 48 zingana n'amadolari 5, ibihumbi 97 zingana n'amadolari 10. So uvuga ngo ushobora kuyikora gake gake ukazagenda ubikuza. Ubwo n'uburyo ugenda ubikuzamo USDT. Nitujya kubikuza nzabibereka muri iyi video igiye kuza. So tuze kuri my account nta birenze, ni full names, ni uvuga ngo ko nta byinshi byo kuza kureba. So ndavuga ngo rero nahadusoreje video yacu, kwibutsa gukanda subscribe ugakora ku nzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification ikwereka ko video yacu yahageze, ndetse kandi nkomeza no kubashishikariza uburyo mukomeza kudukurikirana ndetse mutanga comment ku bibazo mufite kugira ngo tubashe kubafasha. So tuzahura ubutaha mbereka video y'uburyo babikuza.